abantu benshi bamenyereye kudekarara zeru ku muntu utaracuruje, bazi yuko ubwo kampani yacuruje ikaba ifite igicuruzo kiri hejuru ko uwo muntu adashobora kudekarara zeru. Inshuti za Digital Encyclopedic Tech Limited, nongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe muri kumwe na Horike. Uyu munsi ngiye kubereka ngiye kubagezaho icyigisho kigufiya cyane cyerekana uburyo umuntu ashobora kudekarara zeru kandi yaracuruje. Abantu benshi bamenyereye kudekarara zeru ku muntu utaracuruje, bazi yuko ubwo kampani yacuruje ikaba ifite igicuruzo kiri hejuru ko uwo muntu adashobora kudekarara zeru, ariko birashoboka cyane iyo yahuye n'igihombo, birashoboka. Reka mbere ku buryo umuntu wacuruje miliyoni 44 ashobora kudekarara zeru. Hari ibigo byinshi cyane bikomeye ubona bifite activity rwose, byinjiza, bicuruza, bisohora, ariko wajya kureba ugasanga badekaraye zeru. Reka turebe urugero rumwe rw'uburyo bishobora kubaho. Hano dufite urugero rwa CIT ya kampani yitwa Amizero Limited. Amizero Limited rero umusoro wa 2025 sales yabo, iyi ni kampani nahimbye, utaza kuba ufite kampani yitwa Amizero Limited ukagira ngo ni ibyawe twakoze. Hoya, ni urugero nahimbye, mpimba izina Amizero Limited. Okay, sales yabo rero si cyangwa igicuruzo cya turnover yari miliyoni 44. Miliyoni 44 nizo zabonetse muri system ya IBM. So hano baranguje miliyoni 24, transport itwara miliyoni 1,200, inventory losses itwara 800, ikiranguzo cyose ni miliyoni 26. Okay, none reka turebe expenses. Hano afite abakozi batatu, yabahimbye umushahara miliyoni 6 mu mwaka. Rent cyangwa se aho akorera yahishyuye miliyoni 2,400. Umuriro awishyura miliyoni 1,200. Internet na communication abyishyura 600. Amavuta y'imodoka yayishyuye miliyoni 1,500. Expenses za office azishyura 900. Umutekano n'ibishingwa byishyura 700. Charge za banki azishyura 300. Kwamamaza byishyura 500. Maintenance y'amamashini n'iki biba muri kampani ye byatwaye 600. ni ukuvuga ngo expenses zose zatwaye miliyoni 14 n'ibihumbi 700. ni ukuvuga ngo uyu muntu expenses mu mwaka zatwaye miliyoni 14,700. kandi ibi ni ibintu byumvikana rwose ko kuri kampani ikora aya mafaranga yayasohora mu mwaka. Noneho tukagera ku kindi bita depreciation. Depreciation twasobanuye mu cyigisho cyatambutse ko ari itubywa ya assets, utunzi. Twasanze ko iyo uguze imodoka, inzu, computer n'ibindi, ntabwo ayo mafaranga Rwanda Revenue yemera ko uhita uyakuriraho icyarimwe nka expenses, ahubwo hari uburyo tubibara ukagenda bayakuraho buri mwaka. Wibuke ko iki gihe ni igihe waguze inzu ariko mu izina rya company, waguze imodoka mu izina rya company, ufite IBM yayo. Izi miliyoni 30 rero zaguzwe inzu twayihaye ko izamara imyaka 20, ubwo na 5% buri mwaka igomba kuvanaho. naho imodoka twayihaye imyaka 5, ubwo ni 20% rate. naho computer tuyiha miliyoni 3, ubwo ni 33.3%. So
aha rero reka turebe depreciation expenses zose hamwe tuziteranyije ziraba angahe, ziraba miliyoni 5,500,000. ukuvuga ngo ufashe izi miliyoni 3 ugakuba kuri 5% urahita ubona miliyoni 1,500,000. wafata izi miliyoni 15 wakuba 20 ukagabanya ijana ukabona izi miliyoni 3. wafata miliyoni 3 wakuba 33.3 ukagabanya ijana ukabona miliyoni 1. so yose hamwe akaba miliyoni 5,500,000 niyo depreciation dufite. noneho tukareba hano hasi profit and loss yacuruje miliyoni 44, sibyo, ariko yaranguje miliyoni 26. ubwo dufashe 44 tugakuramo 26 twasigarana miliyoni 18 twakwita inyungu. ariko izi miliyoni 18 yakoreshejemo expenses ya miliyoni 14,700 ngizi twazibonye hano 14,700. izi rero 14,700 uzikuye muri 18 urasigarana 3,300. izi 3,300 rero wibuke ko ari ikintu bita depreciation tubonye kifite miliyoni 5,500,000. ufashe 3 ugakuramo rero depreciation uhita ujya muri minus miliyoni 2,200,000. ubwo bivuga ko rero uyu muntu ari muri minus adashobora gusora, ahubwo amafaranga yo gusorerwa ntarashyika. ni ukuvuga ngo muri uyu mwaka uvanyemo igihombo, uyu muntu aradekarara 0. kugira ngo rero uyu muntu adekarare 0 nuko wowe wamudekarariye ugomba kuba uzi cyo gukora. ukamenya kuzuza balance sheet ndetse na profit and loss neza bikamacinga kugira ngo bize kuba 0. iyo rero Amizero Limited idekarariwe n'umudekarara nabi ashobora gushiduka agiye gusora kandi atagombaga gusora. ni muri buriya buryo rero ugomba kubara umusoro neza kugira ngo umucuruzi utaza kumugushamo agasora atagombaga gusora kandi yarahombye n'akanyungu yagombaga gusigarana cyangwa se n'igishoro yagombaga gusigarana agashiduka nacyo